con có ta nặng khóc mai cầu nó lên rất rất cái thêm khát cái rồi cái chỗ nằm đều cái dây máy nó lên bỏ thế nó lẩu cái gì zing gal da nga connect đi mẹ bọc ahu này ta fel dan dan hi Delhi ka sunga ding ha ka tho vak ni pen ti ma la on xí dâu có bốn đi thì để chẳng hạn thì này tao nó dol ko ke tu zing ama an na lo ke chok chok in connect nó tu này là sao để nuôi nal dan dan này sex sắc mày silver color na ding teo in uber hong book pe ko Munir ka bang khu pat si kuya na lo tale hassa la chidi ka yu tu ne next la next arti program ban zo kana place thum se ta tu ne loi nun zian chak te kau no hi e guide ding a ka puya hi mo ji chu ken amono hi azot de dan ka thim lo ji ken felma mai nga mai ke a ding na ki pe zo ma mai nga ka ki pak ma sim hi namaste katungo ji ai lang ako Zion Zomi Baptist Church Lapek mau cek. Baik tu ni. tu ni ki khop na ding Jai Masiki Jijada Victory to Christ mo vang lên qua số nào bên tôi phải hi chỉ lại khẩn mo vài boy là India và mo mình chào mừng cái xin này đi nha ok Jai Masiki Jai Masiki Jai Masiki Jai Masiki Jai Masiki Jai Masiki vậy các bạn sẽ bên trong tôi chúng ta Zion Zomi Baptist Church Emperor Ting Ting na bonon Simpha no to pathian thu lala ki pol khom thea ko ham pha ki sa
na pau pen tel siam ai hang mo kap tho thei lo pau khe thei lo ai hang na gen tengo bel thei siam ka hi le no laka kizat kha nuam ga sama ma a hampha ga kisa hi biakin sunga khasiam tho o me mo nuam ga sama ba ai hang ke ben ka tha na ina worship team ten alin sung tenga ding thei lo ki thei siam nau tu siam min ka hung ngen mo kong nge ne la ni Abraham Pathian to na hon pina ke di na thupi e chila ong sanwa mina next program RG program 1 p.m. to 3 p.m. to 6 ZCF tuni pen bian in thuma ki khom dina to pen zong nang na thei siam dio mo ki khom top ma pai di next program pen lap som te ka hi na to pen kong gen nuam hi na hon pina ke di na thupi e chila Pathian thupi na den kong sating
e Hasalakipat, RK Puram lam Kazon Tawa traffic jam nasa ko may timing kalap na di mo kaya po halap tay tay di nga chito kahiwa ezi bigin na kihop zoin si takahi dakhat kihop na gangte Christian Fellowship kihom dingin kasi kita tu amon kawak tunga sakna ni munhoy tak pathin nei big zikin le pathin chungin available ke pa thu ke na chule katenge tilang sajom katin dulai he ka chi chin ka sak zom zia je hi bu ti lo le hun pa mai sakin tin ko chumi te le le he ti lo be len kong don hi pathin lo pinadingin Christian ko tilang sak hin ko hat sak na le nung kham na te hung tung wa le pathin sa te ki pa hi ti ase su al ma si tin so the ki ma ei mon le ei tak san tak si
hung tung male pathin sa te ipakiti asit sudan pa sitin song hey tinga ei một lệ ei thác sân thác xin ahi Christine hình khô ang hin pa the iki son bit sun lam na thong hao na le lung neo na ding po pathe aki bana dikta inei chung mi vang phale o sa po ven thiên linh ei sumoi lo ding ihin ko a hat sang na le lung kham na de hung tung ma le pathin sa te ki pa hi ti ase chu lal pa si tin so thei nga ei mon le ei tak san tak si ahi ei mon le ei tak san tak si ahi lalpan lo pinasang natin ni Paki. na thuhin ei ka mon si na ohin ei ha sa si hi le si go lu sa in ka ngai sang so na lai na thuhi ei ka mon si na ohin GCF ki home zawin to indang ni minute som lago ang kita ZCF lam kazo kilay ta ko he bang he o izot na nam he Connaught Place free charge Myanmar there next our friends there
Hallelujah.